Ni mbola binakana biokani ni sema tiku mai ena singa binakani Kongo singa lotu lebutiko bekito e California sa uchingona dua na walu na miniti na ka rosanga vulka ono ni singa ni vula isevu sena vula o February ni ambaki ronondolu a rosanga vulka ono au klani sa singa bakarombu kutingo meibiti ya na bitala nongo baletir sarchungana weke kimami era tikongo na bunole bungo Amerika nandona sota-sota ni ngito na vakaidhoritiko na vanua kililevu rongolevu ngo California o Santa Rosa. Ang pakambulitiko bihira keda na wekanda itoke era vakaitiko na vanua levu ngo o California nitaka ni bulu-bulu binakatiko rongo binakatiko yani na biyo libu-libu ni bitala noa na siginiko. Pakambulitiko nga bihira keda na bibekani veia sai Amerika, bikem dole tiku mai New York, pakambuli tiku bertono kanda mai Washington DC, bako sibe na vali bola liu, ni nonta mata, ni bono viti ki Amerika, wakatala kina berna kanda na state o Washington. Kasi matal tuka mikina indona nonta hulangi kana gai wasaya no koe na bunua sema tiku mikina. Ia na sawasaya ni na keni tuku matela lain ni bitala no gowa ni binaka beira na bakambula tiko mai o ira na wasetiko na buku ni bitala no na bakaidor sigo binanga ni kua sa tiko ngondo na sere ngondo na sere toka o kla le weekend na rongo de na baka sama listali en ngona makausar en rere binaka ni baravi kena nganga ni sere na bunga weekend na rongo da kabaka na listali en ngona en sangi susu mikina en nonda bubale mi biti na sere ngo ni na maro takasara me na wasayani me na warakir na kenavo en nonra na sema tiko mai Ngai wasanga mai na puno tapo ni bakarongo tiko mikina en nomuni sema mai en bitalo nongo ngola sere na kena lera na dua ngana mbonyo ni taka ni na maro taka. Maravu ni akavi vakavotukana tunongutandra hela nukura mase mbaravilala serawe matangu na marau ni akavi ememelatu na ivakatangi koulatu na via rauniniu elumisa sana sengatale Bogiga unanuma Bogiga darua sotakina
Sa rongo-rongo binakan din na serengo. Totoka bakawati dua nga nambong ini bula binakatali araw sa semati kumingoro na nonda hulangi araw na may waseti kumikenda na songong bimbi na baka doriti ko Santa Rosa California and singa sarangani mataka. Nara bakang bula sarango be meron di lutudir semati kumingo ko California kay litian daw nguno sema sarti ko may na state o Washington. Sena nona City Becca o Seattle, doon Becca yatia? Don Saka. Nakabakaliw. Meron ni bakong bulan madamay, gayeng walibitia. Ia boleh binakabali mo punyuai. Nada ko nga meron ni lutudiri o maramanga ni bonang balabu na koro malaka kau bakawati tali bonang balabu na koro urone. Talibi ame may tikini prokara mo pinakang ko na kaya na waseiti ko ngayan nabi kami balit kito nga ngoy Santa Rosa kina na bi kami balitan na songo bimbi na weekend go Nakabalib sara Meroni, ngol sarang gobe litia, bakang bulan matamay, abang matalak talangan na buloni siya may kina. Naka iya sa ni bulsia ni bola binakana kanto ni baranti umay na bese ibura-bura na bali bumarama buliway na bese matian na ya kabini kwa siya matika ningo ya Seattle na bunoli bu Washingtoni ka baka binaka ni ranin reti tu ya ni nangito netball ni tiki ni vital no ya kabini kwa bambimbi na kena na magitiko na non rambe baka to taki ka wato buli nangone na singa rua mataka kena varo wais nga na muni matongo may Santa Rosa pinakbali marama buni wai na bina no na bukuni netball nyambul pinakatawa ko Pinakabalib sara na numero siya mamay na marama o kilani nanon na siya matal nga bambul tal chunga be tili nanon na bisi matimaye na bimbi ni songgongo ba si bibir na non tangon lewa bakatal nga kinabir na non marama o kilani liw tal nga bir na non marama rachungo California era kambia kan ni endaroni kay ni ra ando to kan dua en gitong ko na netball do tala na kaundore debi rito na nonton ko nila may biti do tala nga na bakatangin din totok era tu ya do tok na nonton ko nila en buku ning gitong ko na netball ya meroni roni o tikabuta kamanda na kena tikabuna no mundo Santa Rosa Netball Club pinaka punyuai na Santa Rosa Netball Club amay tikabunga na baki rosang bulu ka Rosabul Kandua 2021 ni oti nga palilay na sendo no makasarto nga nangon ni COVID sabili malubo balilay na COVID bekito Santa Rosa ando na kana kya na lorey nangon na ya ni sa tiko wakaleo-leo sar nangon ito ki sama ni nanumisar mendo na club ka mendo na ngaw na ni gito netball may tikini wellness program biki mami Kevin beka ike Santa Rosa so nangona tikabuki na tikabunga may bakando na social club do na sports club iya tikabunga baya na sports club bidang na dorbo nangone lewa na marama kito tikabuki na iyo na bakana na ngau kila tal tiko nga niya sando ndo tiko may na Santa Rosa netball club beka ando kena coach Bolio Mrs. Salvatore Randronro iya iya nangona kitong kay tiko kina na 2021 tikabu na bakana no was mendo nga na sports club baka mendo na social club may bambulan-bulan taki kina na nangonito kay ndo na panuar ni mengito netball to kina tikbutok nga baya sama ni Lakusar maternito lengki to kitong kay Lakusar Santa Monica Los Angeles abita tiko nga na ngone kito kutan do na team ni mix may lewe na sarati ko kina na lubengo ngone lewa na mata team ni Santa Rosa Netball ko tiko nga nando na mix team kito beko daki Santa Monica tiko kinotili o saida pasinga
tiko talanga kina na nito coach na ngone o City Beni, Shidi Kimora, iyo. Kito gito may Santa Monica, kitong gele sumaya sa tiko nga na nangangandre ni kena tosoy tiko nga na gito netball i Santa Rosa sa mani may toya busara kina na nito kalabo raw sara kina ni kito lako na mateni nito lako na US Open ataka may Las Vegas na 2022. Iyo. Sa ating busara nga may kanila ko be kito ti amba kitolo na nitong gito boli may na US Open may rabasar may na nito may sema na USA Netball na magsawati. Nangonanggo niyo ti binaksara nga doon amba kinito sign up na USA Netball kito sa may host katunggo na matay ni trials, national trials na bonong ko California ni woti nga non ro dambe va ke na ro na ngone le to ke meroli mata tim ni netball ni mata to Amerika baka do mi Dubai na bulo chuni na bagsawat iya ko beka ha Andina. iya Ia, meron ini dari tomatanga na muni. Toka kina na yada na lutu dire. Tekila na yada ngo may biti kilaitanya na buturara ni gito netball. Rani baka madal taka madal isema kibuana nonta marama. Katiko na kina na yada ngo. naka na nanungkuni nga na tininito ta anti makilis lutu diri kana po bale bawa tikina o kaya presidente boli mai ni Fiji Netball na baki rosa nga bulu 2002 nangono bakawati ni kina sa bakalaylay nga na presidente boli na nandi netball club salin dewa sa roko mele presidente ni Fiji Netball ano na taura mai na itutu na marama Elis Tambete talay Elis Tambete yo oya usema sarati ko nga nandun na bubale bakaw nga irto nang gito rongo lebo na buturara ning gito roru na rakabi pati kina netball na baka na ngani nungu nei o ratu chosati kisova wanto talenga na coach rongo lebo so enaloma ni bubale wakawate ni kina na nito tabasu so naka tiko kina na nangito rorongo na rakabi kina netball kasa tikini ni nongu pingkarabi tu na loma ni bubale la lutu diri so naka na nongu do bebu ke tu na buku ni kena maro itu na sauna kan netball club ya dasar na nandi netball endo baru takina timi na kena baru takin beka na knockout dola na season o tikim beka wisu ba me yato na nonali yato ba na national president o eu sa tikini nong kumbula na kaureda tu na basing na netball na nona bingkarabi ka sanganindo na ka o kaya orani esa tikini no gumbula tu ni ureda tiku koya o tio baka samata kan nang ona ya usali buli sarto na sports administration women in sports ada ka buli na tano kito lebi da saranga kito lebi buli tu kino o yo mongay mata takato ni na sauna ka rugby club iyo o bebu ke benito ta sa tiku coach boli o ka na sauna ka rugby club so tikito ni nito bingkarabi pag matubu bale na ngito na kanang garabi na rakabi na netball ni kito ya may Amerika sa ganindo na kay bobi yaw ya sa raw ni Rosoli Kirao na kanang garabi tiko na nangito baletendo na kakito do ka babuli nga may viti iyo Sara, di na sara. Oh, totok. Nakapakalibo na release uklanir na lebo na biyo kanir na siyamba ti kumay na vital no ni kuwa so talngar na kay saraba ko malo na vital nongo na nanumalis na ben garabi lebo ndong garabatu may nanonda po no ibitye iya bilitia bakasamtak sara na bagsawoti na kaya na vital no tikiti ko nalakoy Dubai usaraba tu kaya nila kaya na vital no ronyo pa madal may litina no musagay siyamo may Veretongo Santa Rosa. Di na niti ko may na state of Washington. Pinaka marama bunuay. Na nung itaro, au sema bakalabar to na US Netball. Na ronon do lulus ng bulkatulu. Kiro kito sakto ki may Seattle. Sama to tubi kito may biti na singabaroy na singaning kito. Ngole ngayon na rakabi kiro ngolo kiro na netball. Ni may tikoy ke baka may
da toka lala toka ni senga ni dona raronga ni gito etiko. Sa kito mani bakatatarwa bo ki mani tiko talanga batiki kito misa sarasleka. Sama ni rakana kena bitano besa kiro levato boleto mandono kongonele ona gito na dona trial sa vakiki bertona timini Seattle. E trial nga vandua kading Texas melewana na timini Seattle kimili sota tuan ngo New Orleans me Florida kimile gito kina. Kiro bi kau tu babitinani kau taltunga bertona timini Seattle. Nangito ya ertungol talanga miki na ngonele univiti erto oni ngori kau tati kumana timini Santa Rosa. Na sota ya Estenga bakanto tinumba ukila mandongoya uni atiko talanga na lomanimba ya ortona my scouting takati kona tini na players merlewe na US netball. Sakirule sumai sama yoti toka endua serona mata wasa lako menangiri keriba tamai kena email ne lubengo roiba sarto bakut saranga meni tuku kira ni ngole kona trial. Apakah me oti token duna bula me sangelida kana kena trial ta tali Florida Jacksonville kirobi kau tali kina babi tinani nanona ngole ngango na under 20 merle trial kina duro ko ya duro manilewe na sarati kuna na timi lewe ni USA sa duro wa roiba manidaka mai na takapita bata tiko ni tuna man kero lakova ngai lako me ndona to sone tutu alala boli me keme ni kera niki na keme namba utu na ngande keme pakai tabi na netball mani bola sartu ndono gue bola kere to koni o mekina orto na nongo itokani baka komiti maina suba netball ndo men orto bola pakai tabi pakai libutu na bitana kalabo me biti bertona televo netball bertona timni waimano netball kertona timni randini obis ni balbebe sumai namboro mani donu ya musali taurutu ni tutu baka buki ni manindi ni timini USA Eagles ya na timili besar ngeke ana puno kiro ntara roro ini kina baka bitinani doro ili woroiba ena ni rondo bika utiko o mani rongo dongo na ni tutu elala o mani boto bolea kalau nggak tesar ni usama ni vingi rawai loma iyo se totokan dila totokan ninda reda na nomun rau itutu matanga baka maramat dila reda vi meroni tiko talanga na nomun ngone leo baka talanga gobe roiba kau reda na nomun rau tutu baka maramat dila na nomun rau ngitiro na ngone mero ngole na enang gito na tapmanta la kena bimbi bikem ni bi meroni ono kay ngol talanga be litia na nomun rau ite baka tina mo ngitiro na ngone mero lakwe na bako koyango na tambari ti kumbulong-bula baka talaga kinalakyan na lagi mata Texas na matintunggo Amerika ng gito na netball. Kabuniway kito nito ngole na 2019 senga ni raw ni bisau tuna bononda may tukina biutu may na kornibuli biutu may na bikatoda ko may biti da may tobole amen da may tawya buta kendo na bonua amen da koni baka nanano bale bibiti menta takaba sona kame rawani ndekina natiko ka ndona bonua kiro reida ni narani ndekina ni rongone leona gito kila baka me adapt me make friends me rawani talita kau kwa me maruta kana nona tiko bolingo Amerika nangona may tiko bukina na nona gito netball kiro reida na dona visa ulebu ni tiko gito me baritaki koya me bimaliwai na kakevea kero reida ni binaka kina na ni robito koni me kero na tokoni koya kero endo polichikana ni ro sol ni rongonele sa iyo sa ngonele le besar so na bono ya sangalele kina na elona sa tiko talenga na ni ronga ngandre me kero na tokoni koya okila ya endo na buna lebu ni ro bitokoni to me da mena sigani kuwa kero dakaba tu naka kero dakaba balet ni kero reida ni binaka kina na mbula na binaka kina na tos na bisinga sengo soti kina na bi muri se wrong crowd e toka bolinga e barita ki kwe na ka e tubi kwe na skills na nona strengths ya na ni robambo te ni kero kila ke baka kero sole kina na Nairobi toko ni e na binaka kina na nona mbula bangone lewa
Yang go ni kito sa may sema sarapat kina USA netball sa do sarna batangan ningen di saraya ni saya do me tiku bubari taki kwai na national level. Ngole na baksawo tina trials may Jacksonville na bulo Oktober. O chingana ni to league. Kito wa league woli mai kima mia ngoli Florida daka kina finala mani wini kina na tim ni Santa Rosa wini ta kana title ni Marama. Ni kima mingila ko ya sa kimingili sumpaya sa partik sarchu kami na ngone me trials yani. May durto kina na ni to ngone leo kito mani biko tale bat kina bita na ngone sa tegu barita kira na ngone to kingo o kero mana babi tindo na kana ni romarotaka. Me baka nataka-takango e voluntary ke tunga nda solie tuna nanda ngauna ini nda reda ni binaka kina na bubale binaka kina na bimaliwai binaka kina na etiko sautu kina na nanda bulan na itu ke pambi mina bulan na itu bulan itu kina ndo na kana kina saranga na bikira ya na ni rolotu baka saranga na ni robin karabingo kesa kadi bikira na kalo me kero bin karabi bolikina kero na solia na nero ngona ka ubabi ni binaka ni kito may sema ke litia ena buturara ni netball ena bonongo Amerika talabe da kina na nito Winkarabi Santa Rosa kito lebi biwe kan binaksar na USA netball rareda talengame na USA netball na talent tu bikena na ngonito ki tiko na avenue na platform darau ni barita kikenda kina men darau ni barita kana kai tiko bikena na ngonito ki senga so timbe kan ilebo na banu antara di barita kikenda kina apart from na takataka na Winkarabi na caregiving iya ni tiko na buturara ni gitu o kito man na vida na tumbu sa tikongo kito sa babi ni binaka balete ya indo na ngoni sala tale an added bonus ver na lubenda ena bonongo Amerika mera barita kira ni go indo na banu era ni mi taka kira kina ya da mera mata taka kina na banu lebongo Amerika. Sa totoo ko na besar Meroni Litia rani wasa menda nomu isema posib nomu bingara talaga bino mo neleo roiba penak. Kena kamera mabuni wa yo kirau batiki roiba nana tihu gitu si tihu takangamai beuto primary irke kana ngona ratamai beuto netball itiki tu ni nonra gitu. Tihu mikia sa wakilati mo ko ninggito kami na netball baka nga gitu volleyball gitu kami ta sa liado may sa landi ACS walilinga gay seti ko na tampan yamba kini dondo mi seti ko bolinga na non gitu na level ni secondary school gay may banggito ri tu na ken ramali wana tini lebu saranga ni waimano bira na wani leo ni waimano ti ni sa wani koro na bi waro wai keve an ngono kitu sa toki kina may namboro may korbo prison may kitu sa toki sawani kitu lemba kitu lutu may na koro sawani imber kitu kitong gitu kinamboro na lo man itong lemba kinito toka may sawani ke Rowley bambulong-bula takatali nang gitong ko na netball. Tok may kinanawati naso ni Rocco ay nisi do tal marama dong lori wali butu na nonando talita kan gitu asenada men watbula. Ebi do tal na marama kitu sangke do mbo se wali mi kitu sal lave tal men na tim ni manu. Na nonang gagi sa minggo na tim ni manu sama tu na sot-sot ni tasiri. Sama ni kitu sangayon do na puno may mingi to kinair na wanele awan bi baruay. Kitu manindret tay lebu buni bibi indela ni kian to takti kino to sot-sot ni tim lebu kitu duru rokina. Gitu tik miki no roiba. Saba kilati mo ko na talabi ni nonang gitu baleta na level ngon ni gitu men na gitu ba ngoni buli. Yang gitu to ko bat kira na la ngonele wali lebu. May kya sa yang pakinto nga na nito bakitabi na timini way manu kitu sala di sarang beberto na suba netball. Nitong gelante may na suba ya sa dono makital nga nabikali bimbi kitu sa style ng borro. Sangge wasir mo tu isati ko nangangan beber na randini abisa may ng borro mindur na tim netball. Gay ti ko nang rutuwe inreti nang wanelo misawani muti ko nga batikirto. Sama ni kitu vital no sa duri raw sawani do sa nadidi bag sawani nga yan yung sa nalista nga rutu may na randini abisa may menambor mani for making nandona nito tini ito ko ni binaksara to mandangan na turun yung visa to mandangan bi mbosolevo turun commissioner so masaranga na nito uniform na randini kito sangga indriti may kito mengiti ko na suba netball association na bunotal nga ngo ngay burkino yang bolike na committee tal nga ya nalo manimbay ni ngaw na ninggito ngo
Oro ibo ngito mai na timi nui manu, au salande na timi vertona randini, lande talmo ko sange ngito maliwe irati na randini o visa. Sa matua totolo kina nono kila na ngito. Ni kitong ngito kimike, sa senga ni toka wale. Sa pagkatarong atingo ko ebe ni srasiaka. Ngito netball, e vaka ikese sang. Geo Amerika na netball, se pousar, se pousar. Kalunga tani kiro turroya di vertona Seattle, ka kiro mani turroya talenga kina pingili usara ni USD netball. Na bito ko ni ngito netball, me baka utukuna, ni te primary ang ngito taknga me na netball, pe madha watal nga me baka utukuna tiko pe weekend, beira na bubalenta lakumikina, nangito sa tiki tunimbula. Tange me baka wajita kitalen do na bubalenta ugito, tange ipakuria nga, na dani non tangga bobo ka nangito kara sara itu mena lubenda. Ano bo no endo magsarkina na todo ko na bito ko ni biro iba na bukuling gito. Yeah. Toka saranga rede abiro nangoni rosa rede sarto kan ne bagrita ke lomo di bale kena kena kita nga bikim ro ni roma ramatina rosa rede ni sa chiko na talent rosa ngai daka daka te kimun ro mun ro dur tal nga den bim basonga ne so olonga tiko na nangito ngo na netball ya bila ka bale meroni na bikim do na Santa Rosa do wale manda i Santa Monica mun do lingito kin do angito kin na rukuni ni bingarab ni Netball America. Hindi mo siya man na namunduan gito na Netball America. O tiyo lang kayo rikabe tiya may pamataktakamay na USA Netball. Naka. Nangona tiga bukin na ito club na Santa Rosa Netball. May barita ka tiba niya ko social club nga. Not really. Kita wasang ni tuna bakanana no may na competitive club. Na bakanana no ni social club and wellness. Sinikin na nito kalabo. Yo sagay ba bang karaiti ko na panu Amerika dakatiko kina na tournament. Mataingon na nito naman kito reda ramay Santa Monica kito ngole kina na 2021 yang baketaraba kito sakilamay na US Open. Na US Open kwedi di baka na Netball America ngona na nona bata makindo Sonia ndona marama ni Australia. Nona chiko nona na Netball America nonro kami nonro kambani oronto da kabana biemba kina US Open. Bakati ko it's a private tournament and dollar ramba na be kalabo i Amerika bakaki na may tonda ko ki Amerika overseas erando ngole may kina na be timi women's and mix around indo na baki rani rosang bulu kabana timi tini karua na mix tini karua na women's batu ya na US Open. So wakantuan na baki November do dakati ko na towards the end of the year. Matay niyang baki kitong ngolikin na Las Vegas, Karua, New Orleans, kini katoloy Arizona. Kitong ngoli Arizona, kitong leso may host na kikito na Fijian Community Arizona. We antitara, kaya barong ti kumo antitara, binakabali na pingkara, bibikito na Santa Rosa, enamba kiyami Arizona. Sa ati kumo kito witala no akina, se kito na sema pakadaba, na national body. Ningo na kero ge bibi tartar kina KT na bula taraba na ruta na December January sa semandonu sartunga na bitala no. Sa tandola saranga na lekito na Santa Rosa Netball, merto sa nangole may na USA Netball, merto sa na may present na Santa Rosa Netball and na variation. Nanduy wale nga ni Netball America, kina USA Netball, pata kina benefits. Ningo na kima affiliate kina as a member. Daka kediti ko nga nabula January na bagsawit. Ngay fubulo February na bagsawit sa suriti sa ramay kito sa nga ni kito pa welwel ta kana presentation may daka pa na nung gumaramat tawata. Ngay wati nga na presentation na kito sa bandita kito sa na sign up. Kito sa nabiyadurian na USA Netball baleta na ratification in na world body na IFNA na binakakina na benefits na ranin kito may na club sarira. Lebo na kakito na rani bulikina, na coaching clinic, na umpire clinic, lebo na kakim na rani certified clinic. So sa barawrata kabikito na bitalan no tiya. Dati kay Coach Haisin. Nirugay ngole nga ya salak batsarana nito membership. Daka na nito membership. Gay bulo February kito sa sureti na matay ni trials may kito atenta kay Texas. Marshalls, Texas. O kote kinalima ng ngone aleo ni Viti. Ngayon ngone lang ito kay Iyo. Norto gali trials nga nalilima ya. Pero sa duro sa rakinoro naliruan ko. Elizabeth Lindy batike lembawanga. Roduru
Orto sale ndabe sartiko na squad, meta na tune no tungila ko i Dubai. Sabati ko ya nanito didi ko mena sentoro sa netball. So while we have chiko nga nanito social side of the club, sa tiko talaga na competitive side. And buna saranga nanito capacity nanito raw ni baduruma yan so nango ni melibi na national team. We melorikin me pa kami kito feed the club in a national body. Kahit tiko nangangandre ni national body, national team, meduro yan banggariti ko na defenders, banggariti ko na attackers, sa mid-court, kito sa labiling, sa lorebi kito, tiko na sa kito mita kaya. Iyo. Sa duro sa nga sa tiko ya na nito bitalo no, ba tiki USA netball, na bewe ka ni sa tiko ngoso nangunanggo, na sentro sa netball, sa tiko nga na social aspect of the club, ba tiki na competitive side. We're trying to keep both, have a balance, maleta, na levo ni ngone to ke tungo Santa Rosa sa kanira karawa ngone lewa doro ko ngone lewa era rawa ningito to na netball merangito to nga mekani for fun bula wellness merti ko bula kina kasata katalito ko nga so nabitalo no membalet na business house league competition na lo mania baki ngone ngalala kina nito kalenda sa ni so na tournaments kito ngole kina rani tiko na nito business house competition era ni ba kila me zakatuki na so na biba bulo taki ni netball in and between the business side of the community la Fijian community Santa Rosa and na community level tiko so ando na pono kito sa nabu kina na Santa Rosa netball kito na tigo reida bina ngoni sala kito raw ni taka kina dona kami kito bulo taka kina na Fijian community Santa Rosa bata kina sa ni wala ba na nito irna we kay mamirtik may Sacramento iyo sa tiko talingan na bitala no men bulo tak talaga na netball Sacramento ina bay tiko kina na Bula Bay club iyo do tiko na to naman do bisuriti may kito ngole batu ya na nito sanga maybe bulo taki na magsawati kito may to sarto nito venture pati kina San Francisco Stars chiko talaga na netball club in San Francisco City ya ira na dorbo ngonele ya erang kito netball ball kito sa kindo friendly too each quarter chiko na nito friendly match meron na ngona ragi lako to na US Open kito lako sa nangona league batch ko ya na kinasanga may pambulan-bulan kito nga na netball ina banong Ameriko bambimbi ni it's a developing sport senga ni lemo sar na resources ekipo ni kimingito tinga na basketball court iya makataki na court iya according to the netball specs iyo comment na nito portable post banduri na nito portable post so so na challenges kito do face ta kay sa kan palo bayalo lelita kito ninda kilato kaya na ngonito okay iyo we will always find something out of nothing batu ya nandara inda sinindo bayalo lelita kikenda tu na pukuni wati pinang gitu Andi na to ba? Wow, lain nakabalib sa meron na nanumu wase maya may nanumdungal nga maya Santa Monica sa may tandola sarto may sa sarto na beka do sa rawatan ko binakabalib na Yalondina binakabalib na sa ni Sukay Muri may baka nanon nito ko ya it's all voluntary ni sulit ka na numuningaw na ni sa ni Saumi dapat ni binakakina na layang kinabira na lubenda nanumuni mbuno kinanumuni ongong na beka keda bakamo binakabali binakameroni belitiao dorakani mami sarabi kemniti ko yani na nomuni salitora solitutu bosi berto na USA netball kau ni satora na tutu baka regional director nitur talaga na tutu baka manindya ni USA Eagles baka talaga kino nili leo talaga ni Board of Trustees Roni wase mo may nanom nila tauro na may tutuwa ko. Doon kani may maraw na sar-sar chuka ni nito na maramo ni biti makateke mo ni. Mo nila tauro sa lay tutuwa kango. Raw talaga ni wase nanom mo rele so biti. Tapos so nakauro niyo 23 tak na nomubing garap may biti kina may tutu sa may toro. Tavalevo marama bunuai do kotalisu no kubanana no pampimbi na nonton do tungiana tu nang gitongona Saula ni netball na gito raka inda viluta gitu nando na mata timis nando na mata songo ningito tangi dori dali suni lebu na ngona ni lebu na nonda kalabu ningito lala tunga na tombo do lala baka lebu na tombo
Kendo rautungan na ilabu ni tombo ni vemat timi ni do takasona pagtumbu ilabu na fundraising. Ya, kendo lebu na ngauna sa tatara sarngamina no tatango kenda dondo liu takatiko nang gitu. So na matanggali daw en tatakawa ya. Lako tiko kina na nandandina. Endandina tatiko na nandaitabi. Ang gendo regalio sinu sa tiko pumo sa tunde onde otaki mo totorsar kina bitutu etolungo. Mata sar mo salileo ni pod. Ko talis tunga na mga na nandina lala yang tatakapa may nabibu ke virna ngonele wartu mana koro virna liu ni mata timi nabika enda dau kina nonda ngauna nda bota na nonda yau enda bota kina nonda talendi ge umbia ke tungori na nonda loloma enda loma na gitu batikina leoni timi mereninda mui dan kene mui me vidimbala buti kona songsongo. Nangono tik mandra kine biti mo kitalis talimanda na nimberno mitora na bitutu lele buanga ipa katola tibi mo ngara butungo. Tege po mai na timi ni Waimanu o presidente China. Kito ang bakin duang ay levo na matay mandangan isi nga kime mi kito suweni kina na timi ni Waimanu. Ni Waimanu ay nasa na baturang ni tasir lenggito tiko kinanurto ibiu na timi ni levo. Matenga ni singa ni nito kayani baka kena binding-dingi o begitu saya mau tik mandangayani sama ni undini taki sarap tu mo salibu ke buki ni pristine. Otia donga na mbaki kia mbaki tarava o griti vasiti bunga koto kira ni kitu sasanga na wema numero expose taki na wanele ni sawani ka kontolak mena sakitu mani turumay ni nakena ngoni sala kitu sala indua sartu na kaila sikina maramu benwai may sawani kitile busindo ngan ti nangona kitong gembi titele bukina me kitong gela ko gitu isuba sa tulu bondo na timbi ni Waimanu tiko erna kalalai tiko ortona timi ni to menti mortona ngonele sangi tiko ortona irna marama irna tineni ngoni do tal tunga me na nonra timi sangi tolu tu na timi baka uniform tu bako kalunga tani dona vito ko ni baila boya do mai Congo olia ke vena ni mani uniform lako bata kina baba kim sange do vika i suba na matay ni ngaw na kimi mi kitong gitu kina na timi ni mani suba na matay sot tata katali kina do na binding dingi mani laka na binding dingi ni singa ya samba di kau tak kita lutu na dangu mo salema to komiti targa di suba netball via ruote tolu tu na embaki na nungu leva na tiko na suba netball au saba kila miki na kena garabi na gitu netball kena vivi baki nangonongi laku miki na miri kame solibeo ni tutu ni mani dia usakila na da muda kapa au toro toka ni tutu ni mani dia toka endua o ko na nere uliu na timilevo ni miri keke endua mani dia ru ro buki kito kivengo ndu no bono na state kito tukina mendo daka na sota do daka na zoom kito na bital no taka rawa na nitu itabu ni ber ni kito buka mi kito lako kina bono sota ikia kito na duita kabanga na nitu itabi baka na kena mai Dubai tunga na nitu itabi ya endua na ka undo baka bimbita katiko na trust o irra manda na kay Amerika ni rarida endua sa lako wana non baka na nanu ni sa trust ki koya ene senga bando ni na laibi como na enandreti como tu toka o tenga likila ni nona baka radio to me na marama presidente tarega tiko ko na ka undong karaba na timi mani sa rambai levo na tutu soli sarvia mo sangkara na regional ngo na Southwest and Pacific marunwai bia ono se vitu talembe kana states lele bo mong karaba ngono mtangango se sangair tutu mana i California mani ambaki sao tikina ambaki ngo California via tolu beka tiko na timi mbao kata tiko ngoro katiko oni erangoni tiko ni vite sangai tingo meratur kere mo irongo kina USA netball na vika keronge men reti kina pat ke buke levo nindo bi bakta buli di Amerika o haisin me kero sa seles bikirau ro lako ro liba madal takana kan bali USA netball Santa Rosa kero buka kero liba madal bertono komiti tori romorto to sa inmai na matanggali rawati bakara romini timingo pero ngo endo na kali mbata gitu ngo sena sarati ko dikileke sala ko sali bi total mena timi kiro rawat mai
Umaniti kung na sin salang may nang giri. Nirto santa pe na board, este matali nung interview ta kisar to un retio nga pamama dai ni loma. Apa kau mandua? Baka mandua ni singa ni dulu maya ni na iya na no to rai ngaro to ni sa trust ta kain dua. Sa ko sarna na sin saren lai pa me biti ko lai be. Endo nang boleh levo ya unu sangai matini ngon mikit tumbos kina na board. Au saba karingir tutu. Bisar marra maliliw kin sa ni Amerika go. O yung doon na Pasifika. Este nga talin doon na tonga si Samoa sa tabangwan sar nga may na orongo. Nakaus ang kita review na dapat na namulong term plan ng salak minggo ka na US ball. Dan nuray na tunga natangin din gito tigo vera no pagananan wala ko timanda nga nararaning gito may suba. Vera no ni lew. Apang ko ken do la man tanga nga una. May bagan do no maula ko mulin rengo ni may viti. Sama itu na tiko nang doon nga una mo nang gay rate tiko na timin ni Amerika ning gito ike. Me vi mama ni timin ni Amerika may sango ni kailangan ni viti. O waseti ko berto na ngonele orto na committee ni Santa Rosa na nunggu vision o baka binabinakan ni nunggu tatana ya orto bito ko ni takasarnga. Gela ko na Dubai sarwa na ngoni ni viti sa tanto la rongo bikito to. Ya na tuk bimbolital nga marama bunuai nilewo na kaning gito nda kuning beda ni dati ni so mitukina. Ela ko levi me nanda tanga na sende. Ya na kemu sabu nito. Kemu sabu nito. Iya. Sa kami tandiri bina vale ulitia na nomu ringoma na mbole-mbolean yo ni matatiki kenda tu siang wala nga ni obiti na Pasifika ni tu malewair tu na maramlele ni Amerika ngor na nomu talo takatok matanga na be club may biti mawai man no tele wo suva le wilkiner to na kanda me na bulo di bengare me namboro dare na yan ra mataka na kena sangai me tau na tombu ni no mundo kalabo. Go sama itungo. Sianga ni dua, sianga ni rua. Tolu saranga ni tutulile wong garabo tungo. Sandon din na ibakari tek binaka. Binaka bakal libo. Na yalo ni ben garabi litia. Meroni. Nomor ngota toka na baka madalaya ni litia. Na naman dala ko tikunong bakasa na nomor style na nomor social club may Santa Rosa. Binaka na be tur talangan nangon ko buniway. Na nakati ko na bitaw no sa badi bedi deki ko no kubaka sama ya endo na kanga stick out ko may biya ungo na finance na kana di bakiti ko mena Santa Rosa netball ena lo mani bida tolu wa lima na bakingo sabi ang baki bola ketiko hiyo sa baki lima tingo na Santa Rosa netball club may na tiga ni kana budini na kalabongo meda may ni kuwa kito ora nika kito kalunga tapag lebu sara ni kito toko nitu weir na daw ni business ito ke na panonggo Santa Rosa. Nangononggo kito nanito corporate sponsor nanito sponsor with the batan baki sponsor tiko may kito na Divine Fijian Home Care. Na company ni Mr. Puasa Koritamana and kena bakilabo takina kena buketu na kalabongo. Na Santa Rosa netball. Tu talenga na be business tale so baka na bula Fiji rendo bito ko ni mai. Iyo na bengo na kedela ko kina nito ibola kerkere o Mr. Koritamana sa bandoa ni Tubasu. Na kena bandinan na weekend ko na trials na mavawango ko host ka chungo na Santa Rosa netball e baka ilabot ta kana Divine Fijian Home Care. E na kena so mina venue ni trials baka ni na trialist kena officials kena na nonra baru tekina refreshments na kakivengo o be babi ni bena kataka kina na bulan ni Mr. Koritamana ke baka ni barong ti ko may Uncle Po na platform go be babi ni bena kataki kemni na Santa Rosa netball en doa na kalabon ngonito ke sa tubi na kasarto ni ko baleta saranga na be buke bakay labong ko o na be babi ni bena katakir to kina na nabubale na Divine Fijian Home Care kena satu talenga na baka na long-term goals iyo ni Santa Rosa netball may nanonggo talo na takich ko na social aspect ni club na kena pambulan-bula taki sa na makataki ni netball na lomani community ngo sa tiko na baka na metaraya ni na business community business house competition sa tiko na competitive side tiko na long-term goals ni club ngo na kena sanga mindua na netball court na lomani ni sitting ngo Santa Rosa a dedicated court court me baka doriki na terreni
na tournaments ng gito netball. Balata nanguna sarang ko na challenge level do kito na kote na venue. Do level nanguna sarang do bengon le may na matatimeso. Kito santo siniraw chuko ni kito bakayo balata ni kito struggle chuko na banggaray do na venue. Ya may iyo sanga sa tiko na nito pitalo nova tiki na nito sponsor na nito tournament may post chuko balilay. Ya nambaking ko baleta kito sanga sarang ame baking go kito bebu ke wale na USA netball ena kena labeti dake na world ranking spot ni USA netball sa tiko na nito nabu tik bunem baking go kito sali kerebi Mr. Koritaman kito sa nabe posta to ka malu na nito tournament meleta na baking go eta kito na World Cup qualifier na bulo Oktober ya na budi kena ta kito na trials na madaongo me ndingita kendo na lineup me matataki USA na World Cup qualifier la beta taki kina nonto ranking rani kento beto bolle ka tokmande na World Cup so na buna witi ko boli na club level kito sabe contribute international me baleta na matintu lebu ngo Amerika ke sa rongo lebu Amerika na basketball na rugby na women's rugby na be matangali sport tali takatingo na Winter Olympics o kendo to na rawatale nga ni labeta da kenang gito na netball na level erang gito kina na be matin to taleso na World Cup levels wili kina nanto to matin to biti ina Pasifika ka kendo to may ndokati ko kinang gona ngonito ke ni may nanonta banua dina ni two sona challenges nanonta to world ranking ina team ni biti binaka is within the top 20 kachini kawalu chiko na ngonang ko na buni nito sasasanga na ngonito ke make it to contribute ina matin to Amerika na kena labeti da ke mandanga to wala mito li wini ta kamay so na gito na World Cup qualifier turani na World Cup o nita kani bakanana no ya na make sense na ba imbale baka lebu ikana na ngonito okay nda sa may tunggo Amerika nda sa may daka bata do to wala menda contribute ina matin to lebgo na kana baka binta taki se butura rada banganta bingarabikina senta ke give senta la na so na military seta banga menda pe bukiti ko nga ina kena sanga mela beti daki na matintungo o wambauta ni na ipakamatala ni bali value weekend to na kamli ko la saranga biba kung giti din naman nga no mo wasa chukumya meroni na talent ni da doreda na durubanua sa na migration na bi matintu da mga na bisi burbur don do chuko na category na talent kaya kaso chuko na talent din kito bi kem ni na barong tiko may nang bugi sino bilang ni ko gondo na ngoni sala ra ni raduru mana lubeta ni rabaka talent din kito da mga they can enter any country in the world. Balate level na closest chuko na la kaniduro banua la talent. Wil seranga kino gorang gitu karang mate nang kita rakabi sen gitu ta mga go sa domingo na kita netball nak balik sara meron na mo set maya na bibu kilebu me berto na divine home care klaba binaka berto na bubal na kurita man binak balik sar turanga yano na yalo binaka tiko kena non rato ko ni tiko na non dai soli litia oklan yon ni sarong tiko may be meron na imbolembole erto sa tabat tiko ya na bolembole ba kay labo o katalaki na napuno mertuling gitu kina na no mo sala tiko ngori na board of trustees ni USA Netball as a regional director as well and olimani dia tilangan USA Eagles na tapa sa no bibuki o na ronyo reda mo buki irmay na bi kalabulalay bakango no kumarang. Mana kanto mandanga na bibuki lebu ana non ramai bangitur na bonondono. Mena vida na mbakir to na Santa Rosa kartu toka na taikandua ni bonora lingi tu tikina na bibola kia da November sangeva kana bibara ramatakia na monia mbakia nia mbaki sauti sartu ngole sarme bertu sangai mingi tondonungo wana USA Netball belata na songko ngango era ni lasi kata kina nango ni kina matale di me matataka na matentu lebungo Amerika kwa kandua sena do mantanga na bibu kilibu ya ner to mingi tondonu sarto ngi tondonu go o bakanu inuiti ko ni sotale na bi matati mertungo ngoni ni biti ti ko non ramata timi ke ko ni biya o kamay na USA Netball ramuni na bita par me biya se bi oni marani bakararata ka ni bi kimni nangoni saleso merani to na bimbilingi kinai loma be ko sot kuno ti Natalia ni ti ko weekend to nangoni biti ndu sar kento sama ileliu
Iya, Ndo be wali taga tiga bertona body ni tim ni Amerika. Kito i viti na ngoni ni viti ngai ndo esudo mai sabonga me kebeta tigo mai na polo. Polo ni. Me kebeta tigo mai na polo. Na nonto tati ubu kilanga mai na primary nang gitu go biasa. lebu tal nga na ndo mandanga na boli lebu tal mandanga be kito na USD netball ni ukay tiko sa bersar ni matata ike. Lima setengah bulu bahkan na state na kuno lebu Amerika. Sember ni taraki ada na buli ni netball. Ayaw man na region ko to kung nasa guys usang California. Doon ti kumandanga na region ya. Sa California ti kumandanga. Nakianak siya nga di kila o pamatal sa kabalik kala kamarambun way. Ang pagkisaw timber ni kitula ko ito pay. Aulay interview berto na immigration. Nakira sa nga mento na nungo pre-entry. Mula tanong na sa kasaban rin dita kiti kuna nandang ngole. Iya. Laku mulai interview santan beto ka bang koruna turang ngaro kay Amerika ro tarunyaw. Na tama na guna belok na Dubai siya na nang gitu ta nang gitu go. Mamalo sa kamo ta bibikir no. Na tama na netball. Do talo tu na mata pa mata labi. Kin balen na 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 kena siya na tu nikilay be na be garabe bali bola. Pero to mandangan immigration. Na tama na netball. Biasa. O saran do baka tu bata tak sarang kena tingkilay be raste na tartungan ni mentua tiko kina na nona tini essa não pode bole bata kina kapa kay labo kito sa tanga tik matango kito me raw may lebu na be company le lebu mera bebu kami be kito mera kito wan ron reso bo bera na be kalabo eso kata ki Santa Rosa kina be mata timi taleso lebu tal tinga nan rendre kito tatawe kito tingraina nakamandanga nakalebu kito bina kata tingo na bebu ki lebu meran reti kede mai kuir na vikala wala lai korang gito dala tiko mer mai gito tono ya na mateni kalawa nil salau rai mai sati kona tombu tono sa ngai rau ni kito dingi tekira na nandaung gito tono iyo kuno ai Tatok kasaranga. Pina ka bakalib ken balimbali ko sokor na barong cukup ini kuan na namun do trials na tiga buti kulis di bataka na libu non ra baka tataro ba kanggo na may somi raw beir ke karang wala may mer may bito kun na trials na mo ni madango. iya rau starnga do tarnga na tampan kito do ibu kina kona singa na ngango kito ngai bosi kina balete ni bitu ya kilo ki mai minggu ai vida bata tuna state na trial ngo begitu kena na manindi itu lo yang dondong na tipo kena paling paling nata kata kena pakai manindi ya ni kena organize ta kena accommodation na apa soti au sangkara pakai ciku mena vida bata na mata ngo me ada bani kuah mo tanam bimbu sombo mo buka Santa Rosa na gaindo na kakito ale ka kina balile na ampaya ni lebu bera na ampaya retu tal tu misana kan dua baka meratik me bono lebu nang gitu tak ciku biti lebu so gaindo na taru ini tu maram presiden kina atarong main dua naturanga ke bakai niti ko nangangandre ni tale di ti karena yang gitu ramai mata teki Amerika ti karena do busidi ke maniti ko na taun taku ki Amerika matin tu lebu Amerika taun taku ke man do viti ke sona do baka tang sidi rabia me baka tang sidi na sona tota tani Amerika na bibu ke daba ke torin solia di pembatal tang nomor presidenti raw sartungan ni nona itabi saranga na USD netball ne bola pa kay bola no no sangay may endo nando baka uskidi may biti ne ko may pa kay tag mi kaso na bi bukila lay kito rin takaba bunway Sa totoo kasaranga. Ken balimbali na yangan ni songo lebu na na trials na mo ni madango. Rambay lebu sara umanir talaga na rekanta may biti Sebada bikin do maram. Totoo iyo kan dua nangwan ni South Africa may trial ngwan matakan dua may rorongol sa Australia Totoo kan Meroni, nadhaba na naman daw ray balam sa tubo-tubo sa chiko wikem do na leo ni netball may Santa Rosa. Na Santa Rosa netball nangunang ko nanguna man ang vital no tikinang ko na uranika na members na members chikongo kito kito sa tiko sar na mbaki nimbula sandona kana lib nito youth Anten. iyo rena nito la kulili glass tia na bagsawati in na special award so liben na youngest player in the league last year 2025 so liben nito ngonelo mbaki chin katolo Rachel Raboka. So, nangunang ko na membership span in Santa Rosa Netball na youth.
Eu não go barreira tiko may pamalua, go asar nga na longevity ni club. Oh. Na heartbeat ni club, na rani to soy tiko na biyang baki na bay season, na baki ni bola ni ngone, balet ni sa tiko na interest ni gitu. So kaya kay samba ki katolo na nito youngest player, sangay rambini ni meva ba na baki ni baki kawitu, kawalu, kawono, bachi kaya. Sa tiko talaga na ba na ni youth na youth category under 21 ni USA. Sembera tiko ni filta kia. Kaya ni bali orto ni orto bia balewe na national team orto na recho may bikito na bakin bulaya. In the long term goal ngay ke na nito sanga me bulan-bulan tiko na club na bay season. Yeah. Satu nga na nito kalenda na biyang baki. Sa taka kita nito club na biyang baki. Kito kita taka boleh kasarapat ki Divine Vision Home Care baleta na funding. Ya me baleta talaga ni kito 501c3. We're a non-profit organization registered to the state of California. Tiko ikya ito na grant ni matintu era ni bebo ki kito. But kito sini we're not a money making club Yeah, it's a small club. It's a non-profit organization. Embula saratungan na club go na membership. So na bonito sa nga kito karoni na youth go baletan go na longevity ni club. Era rani gito na bakipo they can continue to take the club. So kaya kami kito rin na 5-year term goal. Yes. Na nito baka na nanu me sustain ta kina na song ko sa tiko baleta na bakinin bulay tiko bati kina non rabito ko ni may tumbo ya saranga endo nanguni sala kito rani vivi pakaboli kina na club go o kito na court na netball court cannot be a long term goal, it'll be a short term goal. Baleta ya saranga na facility ningito rawa kina nangito. Era ni kito ling kito na basketball court kaya kito sema pa pinakabat kirto na Sonoma City Schools kora government ka na bay kornibuli balata na indoor courts. Bakata lang kina na City Council kaya baka kito sema pa pinakikya na recreation park itu kina na court. Sanga nga nito to bata kaya baka indoor mena nito netball court. So we kito and baka to saranga na committee tiko raw ni taka into na short-term goal and lo manindua ruan ang baki mindo man na netball court. Merawan ni kota ni na isong-song go and lo mani lima tini na baki mengo baleta na daba sa tiko na nito ang baki nimbula na baki nimbula sa ni youth. Sagay tiko o ira ko resema mai for social reasons mera maingito iyo for social reasons wellness. Duro kina na nito wellness program o kakito na sema takbata kina business house. Ngunong ko kito vital not to bete kay irto na to ni Flamingo Hotel, na Sandman Hotel, go na Pyramid Hospitality, do na company ni hotel. It's a chain link here in Santa Rosa. Eroji ko na to property or to sister property kito we kan binakatu kakito tiko talenga na nito bagana ni yorto sa barita ka we are able to drive the business house. So na vital na baya takatu. Na yanga kina ni mekito nga in partnership sinran kito dua iyo in partnership with the business community sa tiko na nito sponsor likewise na nito sanga mekito give back na nito sponsor kaya gay sa tiko talaga na nito vital na bat kay Mr. Corita mana kito na yava bayan ya na court iyo minando na nito dedicated netball court kakito na bibambauti wikito na Santa Rosa netball ni na sport ko na netball is here to stay baleta ni satu na kaya na bitoko ni may na community raranda. Totoo kasaranga rongo binakadina the reda ndine ni tuna na mbole do sanga ni reda na mbole metarawa na namdo sa sanga lako tiko na mbole do baka nan takatiko la mat mi ketu takaba me ulam baleta na mbole do lako do rumati lele besar ba kumbule tiko mengo mabini binakatiko bikem ni keda na kando ni samchungo na biasa Amerika binakabale na namun di baka rongo tiko mai ni guys sama mai and songole na baka do tiko na mo di matango ito nang bita chuka na nito ipatapatan na itukutuko matay lalay ni trials ela baka dorti ko Santa Rosa
Litia na buku ni nomu tubu balabu na nomu buku ni durumati kungona USA Netball. Tali na nomu tukuna tiku maya nomu ngandreba lebu na kalabo ni netball mera durun mai tiku tali ngaur to nanto di baka ubusiri. Ke baka sora baka rongo tiku may bitir matay sara na baka time sara ampaya. Sa ngo saro ni ndona rongo kina nomu ni masungo. Na vitalo ni kuai saro ni ngal may Amerika. Na nomu bosot to kala baka ubusiri ngor may viti. Saro sarangan yung butuh ki Amerika na talenti oni tip kinangore. Liti ron di bang madal takamanda na bana nomu tubutu ba sa tiko na lomo niyang bakin ko. Na kalau menyambakin kok memang kapan bakal takati ko Mrs. Putirin ko na World Cup qualifier. Kena trial sarang sampai puni mataka. Singa bakarombo katika weekend to kena singa baruai. Ana bebe ruangan yau ana bule na classroom mena singa tambo. Vakasar na visu kayaki nangonongo. Coach mantanga sa mengarabi Amerika tingo turangan ni Australia. Greg. Sarili kelengo i SFO. Berarti kena marama presidente na yung strangango merusa stangan ni Hotel Santa Rosa. Tori raw may na trials kenango. Herala ko may nakabubo sa tutik nga nakamakawa. Reti tal may so nakabubo may nagilori kinendo na timi ko Sara. Herani na balata ki Amerika kina sotele mo na ni World Cup qualifier may nadakati ko may na Caribbean, St. Vincent. Gue nadakati ko na bulo ko toba. Kina malimbal na bulo beberoen go taketi kina bulo ko toba. Na boni vida na bula tikungo sange durmali uti kina non rasana tibu kemba bata na ngone ko sana di take. Ya na lomo baking go meren ke to mbomba ci kata mandanga na bono sa to karaoke nango na timi viti pati ken be mata timi so. Orang tik mandanga na tubu pani ranking. Oke to membaki sawat ini kita lakuin gitu Dubai kita beto kan terus ngobrol kawalu. Terus ngobrol kawalu tulu itu tulu walu. Gayam baking go kita untuk kaya rare mai Dubai. Kita tagi biling star kita lito kan kawas ngobrol ka ruas se pas ngobrol ka tulu. Ese ngani kita elo lelikin na bakal tu pun nani gitu ke sembera sara. Ngonongo kinabulo Oktoba ya na tubu balabu ini begitu. Begitu dingita kendo na timi ko Sara. Mena mata ta Amerika kina sotsota na dak mena Caribbean. Na nunggu rito ko mantangango baka manindia. Na bina karsar nga ni sa to karawe rua. Kareni rua tale mantang may nangoni biti melewe va. Malati mertungay ako kota ka to kana nangitongo. Ala ko may biyong do nangaw nando nanggiri ruang beka. Ruang na maramatina do na ngwani do ngito may viti. Rida tigo may na nanitu sa tigo bulan di kina bonongo na buturara ni kina diba kina sosota ni netball ike. Rabatar mo may nasala ka barin kimili ko ni kina naluben gume. Yorto kena na rona tinango na luben rondo ngito pa mi kiro iba viti. Do rondo ba dur polo. Dua endo mid court. Kaya man sa ko itu banangangandre. Sandi bola nga menangay kaway na mata sungguh libunggo. Nati ko nungon sa ngayong biuda kaya dikin na meran riti talaga may nungon mito tumba. Binakatitik na nangganga me. Bati ka man na gito na poli ke marabunway. Sandende sar. Anong gundo batar minuto tik na pon. Sandende nang gito netball. Bila tik nga rakila. Ko sanggay biatete may banggo. Begitu sanggay landi ni kina. Yan na tubo mbalabu mantangan yang baki bo. Nabulo ko toba na nito mission level. Sa totoo ko din. Kinilip sa nga kimamingo, na baka mureta kaya niya na mundo ito sa toso and matatimi bo and hindi kita kingo. Baka talaga kiloberto na Leoni Timi may Santa Rosa. Lelew sarang ko rabakong buluti ko may o muna nga nalunggo nakati ko na bitalo ni ko sa vidide kinalunggo baka sa mabiran na ngoni. May baka di ba matalta kami ngor na talin dito may biti. Saya nga ni takaraw. Sa ngiti ko na luben da korchi kungo andra kana lelew ni oirto na green card radurti ko may ngoy Amerika. O klandi na lew ni tumtumber na baka rongo ti ko may ngo. Meron namanda na numupasin ni baka unggit. Where ni tumtum berapa orang tu main ko na buku ni trials. Ela baka dori tu kan sikan di mata kameron. Naka. Ano bebe sureti talenga bir na itumbu-tumbu. Rabar rongo ti kumenangonongo. Rati ko bola ka na bono Santa Rosa.
Sacramento beka se na Bay Area se ke baka ni running ole mai Santa Rosa na kabini kuwa se mataka sa kusanga na programa ni trials go na walu na kaloko na Santa Rosa Junior College na Santa Rosa Junior College roji kuna kena gym lele kuna kena hara indoor court kito banga taka indo bertu na indoor court go iya na toza gym ke bakani running ole mai ko tamai na lubem ni mai ebe mai trial thorbo se ngonele bate na category ruango na trial takiti ko na weekend go na category ni marama bate kena turanga baleta na men's regional tournament talanga eda ke chiko na bula okosita end of August there's a men's USA not USA but there's a regional tournament and America's region go eda ka tiko Bermuda sanga itiko kina mena formalize kina na timi ni tangane ni USA men's ke baka ni raw ni ngole mai Santa Rosa ni mai tiko na trials ngo senyo be ngole tumanga me bitokoni ni ngole me balele bungo na mateni ngo na me toka California na national trials ni netball kau nita kanina ndona weekend bina kasaranga na weekend go na kena mai toko ni chuko nangito netball na bono lebong Amerika ka kito usabang bote tu na Santa Rosa Netball Club go senga ni kena ititi go na itik-tiki pu ni kena kauti ko mai na netball national netball trials si tournaments ena bonongo California me bambulan-bulan takiti ko na netball me sangay me teteani ena bono lebong go Amerika iyo toka saranga binak binak bale bu meroni ke bukai soro bia bitartariani ngoni salda mera bitartarian ke soe bia matataro ena bono mera ngoli kini ni matak cukup tu nama na Facebook page iya chuko na nito Facebook page na Instagram page rani ni message nga may kina ni bitartar may na nito Facebook page drop a message ke kasenga nanungu phone number sa tiko talenga ke ka or nangi imbito tiko na bata na senga ni matala na flyer ayo na flyer talembek nga tiko kina na contact ya oh iya dona contact tiko kina me baleta nga na kena sangay me dollar rambatu na besureti be irna be ngoli mai iyo kese na Facebook page raw ni drop ta nga may dona message so na Facebook page na Santa Rosa Netball Club dono iya Santa Rosa Netball Club bikim ni namarong tikumay please like and follow di ba mure may na nonroto songo na siga ni mataka kaya siga bakaraway litia dapat doon na mo basta ni bibaka unggeti kena bibaka longa tataki bira na itumtumbo era bakarawang tikumay ni kuya na mukuni trials ni mataka na siya Navale bo marama bunuai do unge na elonda ni tata gitoroti mena netball ena club ceng mata ni tantar maka na uniform ni tim ni viti na netball en tampo gitu tu mandanga na ena club mai viti sandale taka sara na kena tangai na timi ele butanga bikin tu na nondo ni tikungo panangan re mana bi baka ungi tibi kim ni sa pakai lisi o timbai kumbai ni timi ena nomuni kalabo mai viti may suwang beka na sino may neswaralu to kanandi iti talangan ngandre mo ni bo lande may na buturara ni kena may tanga ni dungeni nang gito netball ni tik ngori California sa na state ka nga kira mandanga kiti ko nangangandre biki mo ni nao ka may biki to kira ni ningge bitar taranga may mera ni dabital no me dabi buki takatingo baleta ni utukuno tiko senga ni Samoa tema ni otonga ngoni ni biti saralang deba ngo na tim ni Amerika na trials ngo katik be oni era ni ruat tali mandan ngoni biti merto leva asan ando maksara na be baka ungiti tanga be kimne ni tumbu ni tiko nanganganda biar na lbe muni merengito netball Santa Rosa tonggor to oni tonggor tili arto tema risoti na baklislis ni Santa Rosa ni bitar tareni kena merameng gitu mera baka lepo mandanga mera kilai baleta ni lebu na ngauna natalin di tiko weekenda nindam buluta da stenga ninda bakarita weekenda na stenga ngani kilai erangan ni kilai natalin di kenda apa kalau dan bita na bonua yang ngo bina kan toto kina dalam tebaya ni na bonua menta barita weekenda kina na bi state tal ngaru tunggo ke ko ni kilai ni sara ni fomu mai endona tim ni viti mayuta
I viso talena baby state tongo na ngu region go keranyo ningi bitar mai merani dona ngono ni talibe ni kina merani ni lesi ko vindo mai informe kina dona nung do timi e sala talanga ni nonda bitar na ngoni biti e nda tinga California nda bikile tinga California Washington kito bikile tinga na gito talanga e bakabuna no nonda bikile raramba obisiri ti bikimni ke baka itiko bikimni e sona tale ndi senga ngandre yalla ni bibu ke muni buke kina na kena toko ni timi se oni roma tanga ni gito ni tuku mai ni bitar mai mera ni bital no ona ngare bital ngamara muda mana bagan teu dana nugo bakan ni binaka kena paka binaka lebu sara kena Santa Rosa netball na buku ni norto mai host ko ni mataka kena moni matango na try out na take kina bakan bimbi sara mai bunia longo melo mana baka binaka lebu sara wana nugo turanga tobata Mr. Puas kurita mana binaka bali buna na nomuni dongena tiko na bulan ni ngone ni bitir tunggo sa deo mai na nomuni lolo mabakatama kina nomuni yalo sabu kina gitu netball oni sa maybe kina bakai lavo ena kina vivi bakin sot tunggo mina ka levu sa ni Thomas na bakai lesin UJ netball mena kalonga ta bakai levu sartiko na nomuni kamba ni kina nomuni belu taki bakan dua tali besireti ni mataka sang tigu kina na non mai baka tupu taki na ngone Santa Rosa na baliw saka Nak besar beroni total na kau ni binakatan mo ni wasia ni sember ni medaba na dato bitalano. Kila sabia repap vinako litia yo obena ba babini binaka taktalengana na ngona binakango buniwai na no musuletu na ngalala me kero mai talano to ko pamalu ki nunggu maramatowata ena buku ni bekanga sa may bayadoriti ko na kinasangay ti ko metet na netball na bonole ng Amerika babini binakabikem ni nom ni suletu na nanguna binakango kau tiko talengan na nunggu babini binakabir na bay tumbutumbu na bay toko ni erando mamuri tu may pamalu na bay development ni netball na bonole mong Santa Rosa na kenando dungen itu na kinasangay mera maro itu na nanda dorobong ngonele wai kara mera tikondo nunga na buturaran gito mera sangay mera kakwani kila ni may ingole vala tu na banongo bambibi na bano bulang ito sa may tukinango okay kasati ko na babin binaka ni naraw ni may toko na bata na ilak-lakong ko iya Na katia ngol talen ngor bikem ni na manding mena songa na no dato bitalano bikem ni na marama manindielio. ay sa sababu ni binaka bali butala na baka kabila binaka sana ngolitik nga usaba kan unitu ni na sota bali bu na singa ni mataka nanu mataki tiga pun kona baki sember ni esenga ni sembera nanu mulande mai kina no mayo ka kina gitu netball sabi di binaka tingor Santa Rosa ngono matanga sandole sartula ko na timini Santa Rosa matali sarma be ang boleteni nangono ge kituli sota kina erangone kede ni balangi artunge mingi sa tingo na timi ni Santa Rosa artunge ngone kede ni biti e bo mandanga ni ndariga mendo na timi ke me ngone saranga ni biti kemban bale sa fom ro Santa Rosa kani na fom tale mai o Sacramento o di tal na bi ti kongor de rango lebu kinan ke ngone ni biti merani na lebu na kende wili wili menda bito ko ni taka na timi lebu ngo ni bono lebu o Amerika tali ndi mai biti mi ada Amerika kuninda mi baka modera baka en rata tiko ukeira na luvenda ukeira na bagalislesi na talenti lalai dava rauni o dau mai kina merani nda toso bata ni tosto sumbo mena ka bagali butal nga maramo bunuai na namuni batara ni kiro mai piwati itu na namuni bata ni bimpulongo dia na singa lebo ni koa Sebenarnya kembali besar banu ni binakatu en
singa rua sa tsukai matanda nina katoa kana yado na vikando tatandra taka mena dona songo binaka beira na lubenta makatanga kin beira ni tumtumbu merna ngolean karlaki bito kunya nina singa rua sa tsukai matanda ro kalau ngata tiko na marama kendo talakan ro gibina kata mon ro sel do talango na memori ro gibitar taranga mai toro ni gaisa matale na do tal na bitalono bakosibi na bi programa ni bulo kosita kena bulo kotoba ko sa tsukai matanda to ro kalau ngata tiko na marama salolom sarten bakali bikim ra Naka. Nakawalevo. iya Kalungatan. lakan Manda. rumah Mate manda. lakan isa rong pinakatina na vitalan no bat kiron na marama raw siya masating ko may Seattle, Washington State o litiendo nguno bakatalanga kinabi meron ni lutudiri siya mati ko may na tao ni Lebo bakitamer o Santa Rosa California iya dababi ni binaka ni raw na vitalan no na bukun ni trials netball trials na bakadoriti ko Santa Rosa na sino sa nga ni mataka kay na singa bakaraway kaya makati ko so erangan reba mera bakatataro na buku ni singa singa rongo ni ngolenga na nugu page at yukina na posta babi ni binaka birto na bubala kroita mal na binaka bale uturangayanu na bito ko ni lebu na kaya bakay labataki na ruan na songo na ruan na singa ngo na bakadoriti ko Santa Rosa sa yukina kina kaya nitukutuk matelalay na namba ni telefoni sa tiku talanga kina se na mona liba ni ngolenga na Santa Rosa Netball Club. So like and follow ni nagay baka ready kina na may tamba tubo so na may program ni may kami balatan na gito netball. O labia baka nunumalis taliti ko yan ni weekenda ni nandaw baka ubusin umpires. Kaya baka doon na umpire baka romotik mo na silbi na ni ko may nandaw na may witi. Kaya baka ni binakata mo ni na wala may Amerika may baka itabi na buko ni kaya nga rin may toso ng gito libong na netball na bono libong Amerika ker ni bitatar sa nga may bilitendo nguno o katal nga kini meron ni lutudiri na kini tukutuk matelalay sa ati ko biraw na raw sa nga ni ratubibuke na USA netball na kaya na bakay volatile na nomuni durubo may kaya Amerika ninda kilati ko ni obiti durti ko na bitsa ko kalima na matintu kapag na retekti ko na nanda durumay na bonongo iya kiti ko bikem ni na tali din gito netball se na ving garabia na tim ni netball se na baka ubusidi ningito na netball ngombeka sa umbeka ni nomuni masu kena nomuni lolo na rawa ni oni butu ke Amerika na buku ni nomuni to suletu no nomuni ngor kena nomuni yao na kena vivi pakiti ko na netball na bunua tapang ni pakiti kena sana mai tapang na vitala no vikem ni na viokandi ya na tini na nanda sere program ko ito na sere la sere nga ni dorong at tiko na buku ni vital no membaleta na durbo no may Amerika ang nitaka ni na tali taka na sere ko bela tinia na vital no ni kwa may berto na to bata vibes na sere membaleti Amerika nakapakalipo sa tayo ni Santa Rosa malo Sai sanuma kituni bula, ninda swat
vale e tama vida. Na keno avu e rui malamu, tu vani tu pakamatanu. Saindibi ke mereke, tu e dai. Silai America, urui kamita, pisang raki, au mai sotava, e no veicina. Ei, saunin raki au mai sa tawa e na veisi. E hami bertona to Vata Vibes. Au sa lolomu te ni bikim ni kere Sara bikim ni na taronga chuk mai na Facebook page. Ni ngola ngai na Santa Rosa Netball Club. E ana nonda tu Facebook page na nonda ngone leo. E na punua o Santa Rosa. Ni na roni bitartara ni kina ve mereo ni lutu vir. Babi ni binaka mero na marama na nonro ngole mai mero mitala no tu wikende ni kua. Mero ni lutu viri ke litiendo ngunu. Baka na nua baka vini binaka talitik nga ve tili rambuku e na non ve se matitiku mai e na buku ni bitala noa e na sinubiranga ni ko salolom tu ni bikim ni kere Sara salolom tu ni ngoi Los Angeles e California sa utik ngoi na rua e na kavi ni singa lutu levu baka ni binaka bikim ni kere Sara ni kalonga tatiko ni mata.